Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Imana ishimwe, ndabaramukije mwese abakurikiye rino jambo ry'Imana rica hano mu kiganiro Saveur Divine, ikiganiro cy'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Imana ibahezagire. Ni mwene So Kwizera Fabien, twese hamwe tugubwe neza mu mwami. Ndashimiye umwami Imana yaduhaye ijambo ryayo muri kino cyumweru. Twaganiriye ko bice mu bakozi b'Imana batandukanye rivuga ngo kugira umwete wo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Kugira umwete wo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Mu gusozera rero iki cyumweru, reka dusome ijambo ry'Imana n'ubundi dusanga muri Petero wa kabiri igice cya mbere ku murongo wa 3 turageza ku murongo w'9. Utwa amajambo haravuga ngo ubu Kristo buserukira mu ngeso kubw'ubushobozi bw'ubumana bwayo bwaduhaye iby'ubugingo no kubaha Imana byose tubiheshwa no kumenya neza waduhamagarishije ubwiza bwiwe n'ingeso ziwe nziza. Ivyo byatumye iduha ivyo yasezeranye by'akaburarugero bihambaye cyane, kugira ngo bidutere gusangira n'Imana akameremere kayo, maze gucika mu mva mu iborero iryazanywe mu isi no kwipfuza. Mbere kubw'iyo nyanduruko nyene ubwanyu mushiruke umwete wose, ukwizera kwanyu mukongere ko ingeso nziza, ingeso nziza muzongere ko ubwenge, ubwenge mubwongere ko kwirinda, kwirinda mukongere ko kwihangana, kwihangana mukongere ko kubaha Imana, kubaha Imana mukongere ko gukunda bene data, gukunda bene data mukongere ko urukundo. Kuko namba mugira ivyo bikagwira bituma mutaba abanyabute canke ingumba kuvyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Imana ihabwe icubahiro. Imana ishimwe kubw'aya majambo yabonye byiza ko ariyo tugomba gusangira muri kino cyumweru dusozereye. Twumvise ngo umutwe w'amajambo canke theme bivuga ngo kugira umwete wo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Iyo tumumenye neza uwo mwami tugenda nkawe. Iyo tumumenye neza ntidukekeranye mu mbega yobarinde, mu mbega Yesu yakunda iki, yavuga gute, yakora iki. Iyo tudakekeranya kuri Yesu tugenda nkawe, kandi ibyo bikazodushitsa aho yaduteguriye mu ijuru. Imana ishimwe. Rero kugira ngo tumumenye neza, tugira umwete wo kumumenya neza, hari icyo bidusaba. Ibyo bidusaba rero nibi tumaze gusoma umukozi w'Imana Petero abihishuriwe na Mpwemu Yera, ingene abakristo bari mu rugendo bakwiye kubigenza naho bakwiye gukura urufatiro. Umutwe w'amajambo twabonye ngo ubu Kristo buserukira mu ngeso. Imana ishimwe. Ubu Kristo si amajambo, ubu Kristo si kuvuga n'amajwi arenga, ubu Kristo si amasengesho yo kwisonzesha iminsi myinshi, ubu Kristo si ibyo twokora bikabonekera amaso y'abantu,
ariko ngo ubukristo n'ingeso nziza, Imana ishimwe. Twasomye ngo uwaduhamagaye ari we Yesu yaduhamagarishije ubwiza bwiwe, kandi aduhamagarisha n'ingeso nziza ziwe, Imana ishimwe. Hanyuma ngo ukwizera kwacu, hari intambwe ya mbere umuntu agira kugira ngo atangure runo rugendo ruja mu ijuru. Ni intambwe ya mbere yo kwizera, kandi twizera iyo twumvise. Kwizera kuva mu byo twumva, ibyo twumva nabyo ni ijambo ry'Imana, bikatugeza ku bugingo, aho tuba tuvutse ubugira kabiri iyo twijeje imitima ko Kristo Yesu Imana yamuzuye mu bapfuye, Kristo ko ari umwana w'Imana, ko yabambiwe abari mu isi kugira ngo atange ubugingo budashira, maze tukabyaturisha akanwa Yesu tukamwakira mu mutima. Icyo gihe duhinduka abavutse ubwa kabiri, amazina yacu akandikwa mu gitabo cy'ubugingo, Imana ishimwe. Tuba dutanguye urugendo rutoroshe kandi urugendo rukomeye, kugira ngo tugere aho Data yaduteguriye mu ijuru, Imana ishimwe. Kugira ngo urwo rugendo turushobore, urwo rugendo turusohokemwo amahoro, bitugombera iki? Twasomye ngo ukwizera intambwe ya mbere ntiguhagije. Ni byiza kuko twese niho tutegerezwa guca, n'iryo rembo twinjiriramo kugira ngo dutangure urugendo ruja mu ijuru. Ariko ngo uko kwizera kongerwe ko ingeso nziza. Haleluya. Kandi ngo ingeso nziza ntizihagije gusa, zitabayemwo ubwenge, kuko ingeso nziza zidahekejwe n'ubwenge zishobora kuba imfa gusa, Imana ishimwe. Tugeze ku ijambo rya gatatu, ari ryo ubwenge. Ukwizera dushira ku ingeso nziza, amen. Ukwizera kugaherekezwa n'ibikorwa byiza, imvugo nziza, inyifato nziza. Ngo ariko ibyo byose uko ari bibiri bikaca biherekezwa n'ubwenge, kugira ngo ubwenge burinde kwa kwizera n'ingeso nziza, Imana ishimwe. Yesu arabivuga neza muri Matayo 10:16 ngo mugendane ubwenge, Imana ishimwe cyane. Kandi iyo tugeze ku bwenge biba bihereye aho, kuko bisaba ko twongera ko ikindi kintu gikomeye twita kwirinda. Ukwizera, ingeso n'ubwenge birarindwa, birazigamwa. Bisaba ko tubirinda, bisaba ko habaho indi protection, maze tukabizigama, tukabirinda nk'ubutuzi bukomeye twahawe kurusha izahabu, Imana ishimwe. Iyo twirinze ntibikwiye guhereraho gusa, kuko bisaba ko twihangana mu rugendo ruja mu ijuru, Imana ishimwe cyane. Bisaba ukwihangana mu rugendo ruja mu ijuru. Harimo ingorane, harimo ibibazo, harimo ibinaniza umukristo. Bisaba kwihangana gushika kwiherezo, Imana ishimwe. Kandi iyo twongeye ko kwihangana ntibiba byuzuye, ntibiba bikwiye, ntituba tunengeserejwe. Turabona ngo twongere ko kubaha Imana, ijambo rya gatanu, Imana ishimwe. Ibi byose twadondaguye, ukwizera, ingeso nziza, ubwenge, kwirinda no kwihangana, ngo twongere ko kubaha Imana, Imana ishimwe. Ibi byose iyo tumaze kubigera ko ijambo rya gatanu, n'ubundi ntituba turuzuza, ntituba turakwiza, kubera ko hari ikindi kintu tuba dukeneye nk'abakristo, nk'ingenzi ziri mu isi zija mu ijuru. Twongera ku ijambo rya gatandatu rivuga ngo gukunda bene data. Ushobora kuba wizera, ukagira ingeso nziza, kongera ku ubwenge, ukanirinda, ukihangana, ukubaha Imana, ariko udakunda bene so. Vya bindi byose bitanu twabonye imbere, byose biba bibaye imfa gusa. Tugeze ku ijambo rya gatandatu, mbega birakwiye, mbega biruzuye, mbega bimeze neza. Oya, twibuke ko mu buryo bw'impemu igiharuro cyangwa umubare 7
bivuga ngo gusesekara, kubuzurizwa, la plenitude y'ubumana. Haleluya! harabona mu kindi gikomeye rero. Yesu ashimwe. Ni igitangaza kubona ngo gukunda bene data hari ikindi kintu kigomba kuza ko nacyo ni iki? Ngo gukunda bene data twongere ko urukundo. Imana ishimwe. Ukwibaza ngo kubera iki mwe muyera yahishuriye Petero ngo gukunda bene data ngo wongere ku rukundo? Mbega ku ijambo rya 6 nitwabonye mu ijambo urukundo niko biri, ariko hari ngo gukunda bene se ntibihagije gusa. Imana idufashe. Gukunda bene data ni byiza ariko ntibihagije, renza ku rukundo. Iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo urukundo, kunda bene so, kunda n'abatizera, kunda abagukunda, ukunde n'abakwanga, girira neza abakugirira neza, ariko ugirire neza n'abakugirira nabi. Iyo hongeye kwiri jambo urukundo, Imana ishimwe, ni umwuzuzo, ni plenitude y'ubumana. Haleluya! kuko Yesu abamubambye, abamugiriye nabi, ababonetse nk'abansi biwe, bose yarabakunze. Imana ishimwe. Stefano bamutera amabuye yaravuze ngo Mana bagirira imbabazi kuko batazi ibyo bakora. Natwe rero ukwizera, ingeso nziza, ubwenge, kwirinda, kwihangana, kubaha Imana, gukunda bene data, ngo ibyo byose kugira ngo binengesere neza, turenze ku rukundo, kuko urukundo ruruta byose. Urukundo aragahebuza ngo gukunda bene data no gukunda abatizera, gukunda inshuti, gukunda imiryango yacu, ariko no gukunda abansi bacu. Imana ibahezagire bene data, mugire umwete kandi mushishikare, twese dushishikare kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Mugire weekend nziza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.